So hello borok ngadi ba jike tim tang update supaya pi jika ni video jonga tim ta ngadan kubor ka masuk tera tipi nawar ba ka DSC East Khasi Hills kala mi ka result jonga Peon ka exam kala pelong men Saturday kata ka nhiều tarik jong ne match de tang tang apa isteo kata message jan thak exam dai tem ta minta de sing palang minta de play tang sau sing kala mi no ka result ka ni ka record mo ka record ka ba start do pan ko ni ka exam nor ba kino apply ke dan ko ba arpo jar try dai ko dik tang apa sau sing oke tingin di punya mana pas mah te hani kal thok ba kani ka result kan dok ka nyu tari ko ma chade te kini ni ki pas te ngani punya ni ko ngun ki boy pas wai alai sau san ren reu kat ar pra sau lai po le pre so ar sam sangut ki ba ke bi arung chakani ma sau san ren reu kat ar pra sau lai pu le pre so ar sam sangut nga predict nyo pon kiwan pat alas ke bai arung deitan sau sangut te to ni pit mo ko ki pas no ning kini bon uni ki ai ka ni dai ta ka numerical wise ma mde na kan berit re hani kani ka ki as pai kani kan som ta dei te ka in ascending on that okay number mani ko dei 10367 ba dei 10374 then 10674 nangta 106 oh ni kadang ki jam kala mi adu arsen ni pai kini kamut ada nak stang supply kot deh nangta number 10842 nangta 11411 nangta 11764 nangta 12352 nangta 12451 nangta 12704 nangta 12804 nangta 14356 nangta 14624 nangta 15446 okay then 15807 nangta 16454 nangta 16549 nangta 16976 nangta 17097 nangta 17204 nangta 17313 nangta 17410 nangta 18332 nangta 18367 nangta 18724 nangta 18842 nangta 18857 nangta 19507 nangta 19510 nangta 19926 nangta 21014 nangta 21473 nangta 21631 nangta 21812 nangta 21851 nangta 22023 nangta 22115 nangta 22909 nangta 23156 nangta 23302 nangta 23631 nangta 23849 nangta 24370 bad nomor ba sapo sao uday 24846 ma nung bes isin ma way lai so san reo ko para sao lai po le de so sao te dan gajing bakal perang ni 10674 wan arsen ko uni ukai ni lati kenapa ni orang yo pas menjadi kamar amin no ba arsen te okay it pe kini important dot tikut ko bari ko important dis ko ba penmi minta karakter ko ba kasadon ka exam local language ma ka exam local language kan salong ha kat pratari komut lasi balang sedan no saben kai bana the okay kan sap ni ya ka local language paper jang ka cleaner ka bagi ai thap nak ni mo ngan sap ni la sai ngan sob lon ma ti pila ba download dikini ka adip kat kini papas kan pila ba download dikini kan nadu ka kan trik ma nadu ka trik kumta plan ka ban cek man kapon ka district website DSC East Khasi Hills sa Google sa cek man kapor mo gitu papas kan di kani ka kam kani ba gitu ki papas kani kidun ka belai verify code kat sau tarik kemudian kat sau tarik lah singi pihak belai verify code apa di si East Khasi Hills kata dulu si posting mah di si East Khasi Hills alai yang tu atau kisah kelihatan tu kayak ketuk atrium area sekalian tu kadan haka floor ka second mah second third floor okay tetapi pihak bendera kini ikut kisah dan kam pihak bendera kau kadun nang tapi kam bendera ya kini ki epic ki ST ki adhar nang ki bot certificate ki schedule tribe nang ki result bara maka pidan nadu katen ketos ku degree lapidan tak kita mo kalau kan dari spama apa kita set jingli kan sa tayo mo siya dengan chupa tayo kilkon mata ba ka jingli bawa nang tu ada ka ese ka city ka precis nata ki patao ka report lan report nata sa ko gade ka passage mo ka passage del tikana pini arpo mang kani kam da er marba tampa pi wan ta pi ta mulum malaro pin pas bet ma na bring di kasi de okay
Te kumni ngai kum lei gitu kiba pas ka deka lokal senang lai pas shu pat yakar ben pini yo mabimo kam tam gitu kiba subscriber jonga akar ben pini pas ka deka exam kana mun yo pendapat bang ai ngasem oke te kumni ngari ba jiki kum lei shibon man ngan sa upload video la chai kum ikini ki jingli jonga local language kum lei shibon